stand on a righteous throne. It is grace that set me free. Oh, here I stand on a righteous throne. It is grace that set me free. Here I stand on a righteous throne. It is grace that set me free. I'm ready. I'm ready to run. I'm ready to sing across the sea, across the sea, and I'm ready to shout. I'm ready to shout. Let everyone hear Jesus is near. Now I am free. Now I am free. Whoa, 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. Idia kina feel great. Isol laga kidia mo kan laga life te isor aibo. Sok to halka ho jao re. Mukhan bra luina ana monduk bra kun bi khorde wapas na jao. sok mana खुशी है जोले ना खुशी तो आसे बोला ना sok mana खुशी है जोले एक तक ना करो बोले you know what that song is yeah Happy day. Come on, come on, hallelujah! Jump, jump, jump! Jump, jump! Let us be still free. Down the spirit, you have rescued me. Sing it out. Jesus is alive Empty grave. Like a Eternal you have won the day shout it out Jesus is alive He's alive and oh happy day you wash my sin away oh happy day I'll never be the same oh What a glorious name that you have saved me, and oh, what a glorious day, what a glorious name, and oh, happy day, you wash my sin away. Sing louder. Happy day,
so good praise kurate now kuro lagi. Kita olivina breakthrough kurebi. Mondok kita kelwi sop pilai di kana kusibra ai voice lao sule. एक बार जाम गुरु तो visitor revival गाना गाए जाओ दे. Bukan sop एक बार जाम गुरु. Itu opor de buah kami sop join guru deh. Anju apa kan mi? Boy kena natakin na ay bina blessing logo to. Anju balano yung ayo. Naman boy lanjing ne, muhiman mo nang. Okay, yun lan kiet. Hom puyok ya boy, yung kawang nagdiswatam kayo. Jalalan, boy satiwan na ikuha kan sop jam guru deh. Kun satiwan na jam guru. Come on, jumping in the light. Ready? Yay! Come on. We'll all jump in 3. 1, 2. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3, jump! Woo! Jumping in the light of Jesus. Jumping in the light of Jesus. Jump, 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 jump. Dancing, dancing in the light of Jesus. Dancing in the light of Jesus. Dance, 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 go. So we're gonna jump again. आपने like energy lagi energy. सब मोने energy दियो दे. Let this building shake. 네 임만 니시나 만 바보나 거나 볼래. Jericho wall gerai disiu kisna. Itu ni시나 만 energy ekta diyo lagi. Are we ready? Yes. 1. Get ready. 2. 1, 2, jump, 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 jump. Jumping, jumping in the light of Jesus. Jumping in the light of Jesus. Ready? Jump, 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 jump. In the light, whoa, we say in the light, whoa, in the light. Praise the Lord. Obe Jisu Krista Paila. Obe Jisu Krista Paila. Ayan go puaste. This is the way we do it. This is overcome. Yan ang awala. Bye bye, bye bye. Hallelujah. Sachi Pagina. Tempoya. Sachi Pagina.
Ayan wang tang kawang. Ayan ang damik di suwatambu. Hem lilikong kambu lokalay soyang. Yalak pa nang da umakamatay neng. Kawang nang atumanda. Tuloy may mesulak. Yaha chow ang anwong nang ayak kayo sa. Jisumin miyom ng gay taulan ase upa ng mga iyo. Amen. Iyang tuloy may ayoy. Suching masut kay. Mulang daan mai, to cinta wangsin pabu ane kan nata ibu KBCMY bang wayang KBCMY pumonok, ocean tiabu hataba revival camp combined service mu omlak cingna pai sunang mulang da awang na puna ya bunga ulan hatap kia China tam nangke, dan ni sebuah ane atau anpong taidem ni sebuah ngonang
sa ta ngoi mong ba kawanga muhiman bu kaya kawang shipshi kaya yong maya taidam chaf macha sa ta kia ya painang aniu sa tong obu taidam lan chingniu yelak pa yopu ma ngok kayo se atau abang ni atau chani tam nang ki ngana pu tau timing chinga chingha information paunang program 9 a.m. sa nyana ngonang tau koi yutlana by 9 atau macam yang worship session ngolak 9 to 10 mong ma anu devotional taidam ma normal ma ya buki by 10 atau start first bell anu 10:30 seconds yang atau ki yalang onang tau koi atau taidam ma yong advance ling bhaya sa ita ilak chingna atau clarify na yang atam nang anu ngaya an ma akamba taidam ngonang tau ma taidam atau 2 p.m. sa program atam ma atau ki nginganak ayang boy 3:30 ma first bell kong lang onang anu 4 p.m. ma taidam wang talak sa atau clarify na yang atam nang ki to becham sa ngai bu chingna sitting arrangement na aching atau ki lengnang tau entrance mabu tau social balance shot punyoi tau roma opposition na chilang lana atau solak chingna aching side pa mailak anu atau yuwang ma tau lower deck say lower atau floor ma first floor ma yutlanda atau space nyoi pagai sa atau yobo to bungaw lano yelak pa chani tam nangki anu to bichum sa atama some campers Bible chari dingna jayana thagiche itu bra apni han laga Bible missing ase gole you can kindly come and collect from me mula hat pra apni han Bible lo pari kugina itu janai ti ase aru kunba bra phone misplace kurise kwan hina huni ase if you by mistake apni bra itu phone do paishu gole amila hate itu hand over kuri bi kwa itu kotha bi naga janai ti ase sa taidam tiabu sochung wonyu da taidam phanang thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Awang ne kawang bada minyong bu phanang anbong amai moy mana tambu chingne to wangshim babu speaker camp director counselor lan hayang associate pastor maboyang chambu youth office bearers executive lan nyom ba maboyang chambu social balan hayang woman associate pastor maboyang chambu social nulan hayang tangshim lan Lamulak chine do Elijah hagi evening Matthew 11:28 Numan to balan hayang hangi yi ki balan asay atang de paigay hayang tawe numan toloy may tamfaning Dia revival taidam lim sibu ba taidam ngonang to ba taidam ocean awilan pai ngonang kong kambu de pone yabu mongmai bu ngau hadau china tamnang Dia tumane chonlak taidam to evening taidam lim 6 July Saturday anpong chambu hibak 4 p.m. Amhai kambu hibak worship team sa worship team yong maya kawang mitishiwa hongli mongmai bu bai Yaha siloy lokatam buchingna worship team de yong mongmai bungau chana tamnang kawange numan ayan de moy mansi 1 Soching Muilak nyanau tuing program secretary KBCMY 2 Achau lai iyang yoplak nyuma hingai samnyu ward 3 Chalok Solo Chainau H Langpai Social Action Committee 4 Kawangau ya apailak speaker Tia tumane chonlak taidam haduki ngonang Sa taidam de lai yi ha taidam number 2 achau lai iyang yoplak chine nyuma da hibak phadam nang Mulanda Anmai. First of all, I would like to thank Almighty God for giving us this wonderful opportunity, especially to the youth. And before I
go to a Bible verse, I would like to say something regarding the youth. Like when you have come up and when you have openly jumped before the Lord, and when somebody has cried, I have felt so good, because this is how revival will happen in our life. So I believe this evening, few benches are not been filled, but tomorrow it will be filled by the youth. Cinta Wang Simpa Angpu, Anpong Taitem, Soching Boinyu, Came Director, Revival Came Director, Youth Associate Pastor, Woyang Youth Lan, Pastor Woyang Konyak Christian Lan. Tonight I'm going to read the Bible verse from the book of Ecclesiastes, chapter 11, verse 9, and chapter 12, verse 1. So first I would like to read from chapter 11, verse 9. Be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see, but know that for all these things, God will bring you to judgment. Chapter 12, verse 1. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Let us all close our eyes. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, I want to thank you, first of all, for this wonderful life that you have blessed upon each one of us. Lord, we are not perfect. There are so many, Lord, which you don't want it from us, Lord. But Lord, you have never compared, Lord Jesus, our bad things, Lord Jesus, but you have always willingly, Lord Jesus, gave us what we need in our life, Lord. We want to thank you for everything, and especially for this moment. Lord, as the youth has come up, Lord Jesus, to worship you, Lord Jesus, there has been a tears, Lord Jesus, in the eyes of the youth. Lord Jesus, I believe that tears is because of meeting with you, Lord. The cry that they have shouted out, Lord Jesus, it is all because, Lord, you have touched them, Lord. I believe that you will work in them, oh Lord, and the worship that they have done today, Lord Jesus, let that gospel, Lord Jesus, they take it to their family members, Lord. Let they take it to their friends, Lord Jesus. Let they spread it, Lord Jesus, to their fellow beings, to their enemies, Lord. And Lord, when they come tomorrow, Lord Jesus, they will bring one of their friends, Lord Jesus, to this place to worship you, Lord, and to know you more, Lord. And I believe, Lord, whatever you have done upon the youth, Lord Jesus, you will continue, Lord Jesus, until, Lord Jesus, they reach to you and they meet you, Lord. And Lord, as this evening, Lord Jesus, as we are going to proceed, Lord Jesus, to our program, I believe who are going to participate in this, Lord, you will, Lord Jesus, lead them, Lord Jesus, to glorify your name, Lord Jesus, and to lift up your name, Lord. We don't want to do anything, Lord Jesus, in our will, but Lord, let you work in our life, Lord Jesus, and you play in our life, Lord, and surrendering each one of our life, and especially, Lord Jesus, the life of the youth, Lord Jesus, and this revival camp and this program into your mighty hand. With a thanksgiving, I pray. Amen. Achau laija iyang ayubu tambu nyumada minyong panang kawange nang ayande moy mansi sa taidam lim de taha jalok jainau h langbai sa ida hibak padam nang.
London mấy thì đâu lúc lạc em tàu vui vậy yêu Yung wan ba nang tuman de sipsibu nang halom ba jisu gadung nyu de yudum gadung nyu kadalane isau sine dum itang pemeli bu nu boy away tên nhi đâu yung wan ba nang te min yung yung bu pa na nang sip si bu kum ye na chin de nang te bu ya yu yên na nàng chính nè miang đâm pa chỉ su bài bu tang bem ba na đâm pa yu nàng tuổi sâu mơ yong ning yên na cao wang thâu wong nàng đâm pa tuổi sâu ốc lăng lê tên nhi đâu yung wan ba nang te min yung yung bu pa na nang sip si bu kum ye na chin de nang te wu ya yu ca wang nang yên de chin de ye lak pe bo pa yu nang ha ne meng tam pa ga dung yu nu me bu yen ang tam pa chin de fei ngo khai nang ya mi me kem ne tên nhi đâu yung wan ba nang te min yung yung bu pa na nang sip si bu kum ye na chin de nang te wu ya yu chin de nang te wu ya yu thank you. Chenau de yong min yong panang kawang mi di siwa lokalay dam buching ne sa taidam akim de ngoi nang kawang ngau ya pailak ngonang speaker de hibak phai be ngai ni yalak taidam do highlight na mengining taidam beli 7 July Sunday devotional jambu hibak 9 a.m. Hai kumbu hibak worship team 1 Soching Woilak Nyanau Wanjin KY KBCMY Finance Achau Lai Iyang Yublak Pajay Simon Tigan KBCM 3 Hemlock Lak Youth Executive in Church Chenau Wangjim 4 Konyak Tangshim Lan Chingne Yupu Woilak Chenau Hongban Associate Pastor Youth 5 Tobu Hai Takbulan Chingne Yublak Reverend H. Muba Pastor KBCM 6 Polok Music Committee 7 Kawangau Ya Apailak Speaker 8 Tuitima Akung Yoba Solak Ngani Yalak Taidam Hadoki Ngonang Kongumbu Hadoba Taidam Chine Yobatan Ha Se Hado Idam Nang Sa Speaker de Hibak Padam Nang Akim de Ngui Yalak Chine
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Teman bayi Wang Simpa Ambu, Chairperson, respected pastor, board of deacons, associate pastor youth, camp director, counselor, KBCMY Christian Amailan. Hado service alam sebuba service ngonang. Tukay dia teman kawang bu pay. Hado kia muiman ya yang lak ching ne. Muilan yop bu pay. Konyo ba hangi ngau lak ino. Konyo ba hangi phalak ino si jiba. Kawang dia ada hangi phalak. Kawang dia konyo ba trumi. Kawang hangi ngau lak. Kawang hangi ba aching ne. Tinok nok sa ching ne. Yin bom ching ne. Hangi phalak hado pay. Teman muilan hado kia yop bu pay. So tan kayo se hado China tamnang. Kaliradi, repent or the sin is danger. Mong lep to nang mong yelep punemeng kama anuwa yong bu atu aja. Sebu teman pai meya teman hado chayenge. Tini, you are a special child and you are so important to God. Nangayong bu special kawang sisoma kawang hayam nangayong special na meng bu hayam aja. Sebu teman hado tini tanap siya hado mahado chay bayangke. This evening, entire team teman tima Ükümpa chinma yanangoya. Be safe in the end time. Ükümpa chin ngui sauma. Yesigma Ükim nguya teman yanangolak bongbong. Hado entire team revival team jingne hado payang orang. Taulan yoma dia tawang au bua Christian noksa born again Christian's family. Ni sepu yang pai Christian noksa ja hanggang olak bongbong. Hado jeng matawang ngawlak. Dia anyu apalanu pai bu jingne ngawlak ngawa yutlan da ngawlak ngaw khom bua tani ma bu ma hado ki ngaw da bu. Dia including parents. Baba ama kan bi milai gana eki logode do ko bole monas. Very important. Kordi brahi sop tu suru ho jai. From the family everything begins. Baba ama braloi gana baba ama thaka pra family aso. Anyu apalan ngo bu jingne noksa sa do dek bukai. Okay noksa Christian noksa chame kawang ta ating lakbu jisu phai de weibu noksa cha hanggang walak bungpong. Tau hado ngau nangge. Okay, miao tau naman ngau tu punya dapat nagamis mio, kunyak mio hado kia, language a mix ma hado kia ngolak. Ajing topik ta tai sau ma. Ami ya di youth kan, kanau kuradem di worship kuradem di most of you, abni kan bi isi dance kuri gana, kushi pai gana, enega takat bisi kushi pai se. I've seen you. Ma bulan hengau daw yang hongli mong may bupay lok pung iyang ayong mong may nang. But let me remind you one thing. Dia hadaw pa nyo ching ma anyu apalan naman o pay ngo po na meng kama. Nang ha, da hingau daw ngo po na meng kama. Lok hay laglak isi kama patay lelak hadaw ko hingau daw ngo po na meng kama. Please, nok tiyi yang pay ma iman da chow tamo yop to. Or else, naman na tayo nok, hatawa yung may nanggise, hayang very danger. Pawatik po yaman po na miyang kama, hatawa anu ka si pola ka ja. Hatawa anu ka si mong may laka ja. Tawki po yung ay lakching na. Yung nomono man laka, noksama anu apalana. Nang halan, tiyak tawki alok hilaya, ngibu na. Nang ha om su bu na miyang ma, dia yi bu ni nga, nang ha chow tam yang nga, hatawa ating payahan na miyang atampaw sa chow tam yob. Or else, hataw revival so yang pay man nang chow tam yob bu na miyang kama, hataw noksa atam ma mong yamay bu, hataw kibu ngay laga sa. Okay,
man kong kamuda hingaw tau bulan hayam lan natan sekolah naman do inang. If you happen to be in that way, if you receive some gift from the Lord, sanctify kawang sisa manang o dedicate na miyang yao se, the Spirit of the Lord spoke to me. Achaw ya ha at ngaw buching na hato ngaw naman da. China dam nang. Let me pray. Yasan yali wang tang kawang hipak amay yun na may chinasanang damayang bupanang. Adaw gibu hipak amay yun na may tolak sinam teman wang buyanang nangamoy manatam dia lam si buba. Service ma, taidam ma teman nang song da o paya amakam lakching na nang mabu ngau chai lakching na teman adaw ki pay ngonang. Nang rabayan chawai sabu yanang wang hay ngoy bu yanang hayang poyoy nang lengjong ma yung wanda nang chaw sa tam kalak nang tangaw tam kalak nang use na mang kalak se to ating lakatan. Chai lakching na se ocean awian nang katalan pay ngonang. Iman upasi sa kanay mo nang ebatam si. Anu ka si yaha meng kong kamu jangan daya. Dia bu hipaga teman cing na se moy man jana meng atam pau se jisoman payop nang yopa nang mga yo. Amen. Dia hatu kia konyo yang akim ikama mulan jem sa we wanted to pray for the sick people. Tak balan cing neo tawo yo punangge. Tak pu si wanda ya matak yang yak matak yang si masang ma si samung sama tak pu sa ye. Family de bemar sub family de asade. Each and every family has their own sickness. Family ma noksa ma tak atam ja ngonang bo. Tawai hado tak kakawang nang ya tayang pau sa teman. Anyu apalan yu chia. Yesi ma tam pay ngo buyut lana chia. Akim ye kama teman. Katok ta yu yang yoplak hayang teman. Let us deliver from that sickness. Teman tak ngo bu yahama maima mentally, physically, emotionally. Hangi banyu cing teman tak ngonang hado mabu teman. Mailak cing na sa tiya naman yop puma tan kayo sa do itam nang. Billy Graham hadaw kia Billy Graham ba inagaw ko siya. The family should be a closely knit group. The home should be a self-contained shelter of security. A kind of school where life's best lessons are taught. And kind of church where God is honored. A place where wholesome recreation and simple pleasure are joys. Billy Graham, the well-known preacher, said, the family should be a closely knit together. Krista noksa ja imana yonga jahay jada jahay jak juday mong chang singo okpu. Action mon chini wole para laga. Godly family. Santi kushi taka laga. Jing may mong may ngopu noksa. Hadaw ja. Menglak sa. Alo ingonang. Everything begins from the family. Mong si mong meng buo noksa matang yang teman na singnang. Mong may lakko noksa ma pay teman singnang. Everything we began it from the family. And that's why God is so interested. He's so busy interested as a family there. He wants us to be happy. Ami kan so be family de khushi hoy kana thaki bole. Bacha khan logo de ama baba logo de mili kana thaki di bole bisi mona sa de. Only we as a Christian family, I don't know how many of us kiman manu ami kan isor logo de disconnect hoy kana ase. Aji nichu laga family de check koribo. Ami pasta point nga ngoya hadaw kia pau ya taw ya hunangge. Number 1, seek ye first the kingdom of God. Achaw lai manyan buwa. Awang na kawang angching hay I achaw ba yamdo. First seek His kingdom. Kawang angching nga teman kong kambu teman katalan teman yamnang. Kawang angching yambua manang bu. Hayang bu the second point. And His righteousness. I achaw pa yamdo. There we fail. Tadi amikan ekta fail hoy dake. Kile itu kuishe kule to sop tu Kristan ase. Sop tu inagaw hi kana hai janam din bra Kristan ase. But there are some rules and regulation.
righteousness achau na mengyang ngolak hado mayang family ma noksama hayamlan na tumana nyawlak anyu apanya hado hayamlan da nyawlak anyu yo apada nyawlak apao anyu da nyawlak hado ayo ang wongpong na meng nambo kawang angjing saha yamyanga achau wanglam hanggang olak hado yesing bu na meng kama we are failed there we fell tati amikan fell huise iso laga raje tu amikan pisari se paise hulbi tati laga nim itu jisu laga raji pa pachodi kinaga amikan thakibo lage sabha thakibo lage dharmik laga jivan thakibo lage that is important itu bisi jururi asade ma bulana kawang angjing hayam yanga kawang angjing mahanggang olak bongbong kawang angjing mahangga jingyoy lak bongbong hataw yising bujing na family de problem ulay de Christian ase enaga koy Christa aja tamana Hindu Muslim lan yo ay dukan to Christian family as to they recognize you as a Christian family hayang bui teman nyoy ngo teman jude the behavior the character we are not like as a Christian we are not like as a Christian family amikan to Christian family ekta nishana no hoigana larai chakra kurabi amikan laga family de tati na nukuribi kwa laga kam kurabi amikan laga family porta se na khabi de kwa laga cheese khabi amikan laga family de porta se itu hua karne we cannot connect baba ama duijun tik connection nai kole do bacha kan bi ki connection thakibo na isur ke tik pisari gana itu lobi de nem tik thakibe de kawang angjing ya yang phai ma kawang angjing ma hanggang olak bongbong hatu nang singdo chau sa yang a chu dai wang lam ma ngao ma yo phai kambu ma khong kambu hado nang singya yo se hayam lande awang na namana kawang angjing yam yang phai ma kawang angjing mongolak jing ne chau sa ngoya this should be taught in the family as a father as a mother anyu jana meng yang a apa jana meng yang a hado nyam nyaw tamlaka teman duty jangona youth laga revival ekla dihe amikan bisi fakto amikan edu koi dage ami laga church bi mo edu kai the entire budget to mission laga brado amikan laga church bithore phelai bise jade mukan do edu kuribo pata kore thake nichu laga family bi revival de ponabole na parile do nichu laga family bi isor ki pisari bole na paile do dos money singaingen tamana win bua cha chang jana dustbin win buyang general revival na chiya youth revival na chiya tama ya ha chan ho yen ok bune meng kama noksa atam kawang yambu yenang bune meng kama linga yebu yenang bune meng kama hadowa tamana singaingen win bua cha chang jana win bune meng buyang okay hado youth revival kema youth ministry revival ma KBCMY believers dan Kristana Mailan yoi noksa linga ye yanga yoi hayam landa kawang angjing yam ya yo se kawang angjing yang phai ma kawang angjing menang hanggang olak jaw sang o ya yo senyaw laka anyu apalan taman duty ngonang praise the Lord hallelujah nanga mobile phabu iPhone Apple bike kari engine phabua phado yong amai nangbu you have so you can give holibi itu lasting no bode mobile bara bike tangor laga tam kina bra ekdam taikhan laga pasan saman khan kina bra taikhan laga life save no bode holibi ami khan bra baba ama khan bra ami khan hika bole do jisu ke lobi de praise the Lord jisu ke lobi de ami do ektin do itu prithibi chari gana chai jabole asade
아미도 이tin 미도 프리티비 차리거나 아미도 차이서 볼래세 훌리비 지속에는 차리비데 이 앙증 얌야요 이 아정바 얌야요 또 얌양패마 낭아 항해유 낭다 항해 왕봉 콩금부이 낭다 팔라까자요 Praise the Lord. The entire package is there in Matthew chapter number 6 verse number 33. Awang nang kawang angching yam yang phay ma, kawang angching ma hanggang ulak bongbong hataw sing yang phay ma. Bible says, and all these things will be given you as well. Naman dahangay bongbong, yaha machiya, may machiya, hataw palagaja. Baba ama khan amikhan, time de. निचुकी थाखा लगा दम दिखाएगा ना नोहेले बा ना थाकी लेबी बाकी होले भी पिसारेगा ना आमी खान फोन दो किनेगा ना दिदे नोहेले बा एक ताकी बा ताइखान बिया पावले ताइखान की बिया पावले ना दिबो कोई ना नोहुआ लगा सामान एदो चीज किनेगा ना दिदे कुनबा अमाल बाबा खान अनेगा I happen to meet them बच्चा बरा बाइक किने भी कोबरा मोय बाइक किने से होले भी लास्ट डे एदो बाइक चलाएगा ना हाथ नाय टेक नाय Itu lap tu Jisu ki diga na itu lobby de. Praise the Lord. Hallelujah. Receive Jesus Christ. Jisu ki lobby de. Kawang ya tau yo. Kawang ang ching yam ya yo. I achau pa yam ya yo. Tau ya yang pai ma. Nang ching na kong kamu kawang amoy man kalak keo se. Hado nyawa tam laka anyu apalan taman duty ngonang. Taman responsibility ngonang. Chai laka hado machi mongok bo yutlan. Taman na chai lak bongbong. The man had to sing like bongbong. First of all, you have to seek the kingdom of God and His righteousness. Not only the kingdom of God, but you should learn and to seek His righteousness. Talaga dharmik kinaga hobo lage, kinaga sogola rachide tekibo lage. Ito pisari bole do amikalaga kama sa de. And the Bible says, everything I will give it to you. Jeremiah chapter number 29 verse number 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Namana ati yamlak hayangan namana tawlak. Naman kanhay mong saya yambu na miyang kamatawlak siya nang po. Kali ek par bemar hoa dem dihi Ishwar ki bisari bo. Tukpa dem dihi Ishwar ki bisari bo. Na pasige madibe aji Christian laga family amen itu bisi itu koi dage bemar hoa dem de pasige madibe dikon ke madibe phal ba dem de to pastor bhi na jane dikon bhi na jane pray kumadi ko na se de bhi na jane holi bhi bemar hoa dem de na ek par madibe dawai pain relief mari bole madibe kon isina jade but receive seek God first. Praise the Lord. Hallelujah. আমি খান একে লগতে খাড়া কৰি কিনে একটা এক্সাৰসাইজ কৰিবলৈ মন আছে. Let us all stand together. আজি তো অংপাক লগা ট্ৰেইনিং অলপ ল'ব দে. অংপাক আপুনি এনে জানে অংপাক তো এইটো পৰা সব মানুহ এনেকা খাড়া কৰিবে. একচুৱেলি যদি নামাৰিবে হ'লে এনেকা খাড়া কৰিবে. এনেকা কৰিব দে. 1 2 3 এনেকা কৰনা. এনেকা কৰিবে. পাৰি দে. এইটো পাছতে আৰু Kongfula class ni sana 1 2 3 Jisu pra Satan di hodise to apani koti ase na where are you koisile Satan ba aya ami do matibi pongchanai akas bin pongchi kana machote asade enaga koise etu karone mui khan asore na ahebo nimite aro taiki mari kana opore bothai dibo de etu karone hallelujah de 1 2 3 etu karone olop sound olai youth pastor especially olop chur bra kobe aya itu tem to chur bi olop kobe na 1 2 3 speed brother 1 2 3 praise the Lord. Sit down. And that's why first anyu apalan temana hayam lande kawang phaya kawang yam to Jisu yam to bisi important ase edu dia nai gule do aji apni ki khor asana phal wala khor
itu কি কাৰণ দি আছে কি আপোনালোকে বাচ্চা পৰা এইটো ৰাখিব কোনে কাৰণ দি নাই দ গাড়ী ভাল থাকিব পাৰে বাচ্চা খান কি ঈশ্বৰ কি ঠিক পৰা লবলৈ নাদিলে দ এইটো গাড়ীটো একদিনটো মানুহলা গাড়ী হৈ যাব দে আজি ঠিক পৰা আপুনি বহি কেনে থাকা লগা ঘৰ দ ঈশ্বৰ লোৱা নাই গ'লেতো এইটো ঘৰ দ মানুহ লগা হৈ যাব দে এইটো কাৰণে যিশুকে ল'বলৈ দিব লাগে প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড যিশুকে বিচাৰিবলৈ দিব লাগে কাৱাং ইয়ামাতাম লাগ বংপং and then one day we will go away from this world ni cha teman hado ba ka tong yu anga to yang atai lak taya pu yoi hado hayam lan anga ta bulana apanya wo ta bu anyu nya wo ta bu awang na kawang ang ching yam lak bongpong ia chau ba yam lak bongpong kawang sing lak bongpong se hado generations to come they will proclaim automatically tai khan brai to phat automatically ta khan brai to proclaim koribo do ami laga baba brai to sikai jite ama brai to sikai jite enega ko do ama baba anyu apalan tia payango bulan yui ha tang ma yui ha sang ma nang yak ang yang yop to praise the lord hallelujah kono ba do olta thakhan bi thagi baba I have pratana koribi na kole apni kane pratana kori labe enega kora gana action bi ek tama wala ka pratana kori labe itu koti chabole ta deman tara tara ase na jane amma khan kuno ba do baba khan bisi phal thake holibi kuno ba do amma khan bi aro bisi bia thak khan bi thaki de pray koriba apani khan pratana kora te dekhise ki ase ekdam koi unite together milibo lage baba amma ekta milegena family de jisu ki bisari le na roti ekta holibi khabe khushi khushi ase de hallelujah praise the lord when you seek God will worry for your family praise the lord jisu ki apani pra bisari se gole do jisu do apani laga family kane mondo koribo de etu phal pra phapana kori labe number 2 to honor God's word kawang ngau the yin-e bu kawang ngau the respect na meng bu no hindi de kule do प्रभु का वचन को आधार करना चाहिए ऑनर करिबो लागे जिसु कोथा रिसीव करा तो आमी खान तो फाल बरा रिसीव करिबोले पारिबो लागे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोनबा लगा रिवाइवल कैम्प जा देम दे मोखान एनेगा रिवाइवल कैम्प जाइगा ना जेन्युइन रिवाइवल कैम्प जाइगा ना वापस आहा देम दे अम्मा एकता आइगा मोइगे आया पास्टर আজি লাগা প্রিচিং তো নকবি বেশি ভাল লাগিছে গবৰ মই আচ্ছা বেশি ভাল লাগিছে কয় আইয়া নকবি না লাগিছে দে গবৰ কত লাগিছে কিনা কিনা কৰিছে কয় আইয়া মই কি লাগা নাই এটো মই লাগা পাৰসি মানুহ কি লাগিছে কোৱা আচ্ছা তাই কি তো লাগা নাই তো তাই সুকু চুলি থাকা হ'ব কিবা একটা হয় এটো পৰা মই খাম তো ঈশ্বৰ কথা কিটো নালৈ তো মানুহ কাৰণে লৈ তো এনেকা কোনা কত লাগিছে আপুনি চেঞ্জ হৈছে কৈছিলে নাই আতিয়েছি হায়াং বই তোমাক ইউ পি নিউ ন ইয়ং ngau miệng nang pu y ching na nang nhau tam pu ching na yong mong mai pe acha wow that means you are not receiving the word of God you are receiving for other jisu laga kotha to ami karne ase enega lobo lage oh praise the lord hallelujah enega laga tangor church ekta de sahab maiki mota tuijun aise machote pacha paigena from the tiktak boy dagish pastor vi aigena dikhabra bishi khosi aya tai khan achi aise dubra moi vi preaching the tik kuribo guna kuri thagish maiki mota tuida do pastor ki sa do charai na chare enega sai dagish এটা তো preaching khatam chuti hoi jabo de prarthana korina chuti hoisele hoilebi eto mota maiki tuita to chuti hi nohoi sai thagise etor ba pastor to aya achi de moi ke do kiba salam bi lobo aro sabas bi kobo eto gane chai kana apni jin do isu kotha to thik pura loise bola enega koisel aya moi jin do kinega no thigana boi ase ki hoise koisele papa khan enega thakibo lage koisele eto sahab lama maiki bra mota laga thenge tak marise enega thakibe anyulan hata ku ngolak bongpong koisile ita sahab prabi apni ke koisate pak marise tu jun do enega khili thakina to eta to theng do uthibole na pare na
Amikhan manu karne receive nukuri bide. Nichu karne. This is for me. Praise the Lord. This is for my family. Achido mo laga family karne ase. I need to seek God. I need to honor God. Isur ki honor kuribo laga to. Ami laga family laga kamase. Kawang ngau da. Isi laka kawang ngau ating ba maya laka hadwa. Tinok sa tui nang. Praise the Lord. Very important. Ita rasta di khorai gana aya achi paste ko do iduna tikise la itu kan laga family khane ko ase pratna be nokore to takan do na yo puangoi nang yo nok to yitai iman jena ngau ba ja no I'm telling this is for you. Praise the Lord. Matthew chapter number 4 verse number 4. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the God. Ajibi mo yut kan ge to koi takise. Kata aha ha haying nek ha bu sa kaya teman ayen ngok bu je. Hayang bu yoy. Ka wang ngau. The word of God that pours from the mouth of God. With that we are living. Jisu laga kotha bra amikhan jinda sade. Atma laga phatpi lage amikhan. Khun mangsu laga phatpi lage amikhan. Kun mangsu laga phat to kahori mangsu kiki ase boil sabji tatani tik kawo lage. Itu kun mangsu takot hawo. Holibi isor laga kotha. This word of God. Kita itu apni khabo atmari khushi thakibo. Itu laga kotha do apni laga bacha khan ki sikabo lage de. Praise the Lord. Hallelujah. Ajibi moi koise. Yut khan logode. Itu kotha pukhi kana berabra. Aji mo yati khara asade. Otherwise I'm nobody. Praise the Lord. Hallelujah. Jisu kawang ngau ki kiam buching ne. Kawang ngau among changmang ang buching ne. Hado kawang ngau hai to ya kiam boja. Or is who am I? I'm nobody. Kawang ngau ya to kawang ngau sing ya se ito. Maybe apalaga bachana. Degree bi porta loigana thakibo parire. Ki degree ase A degree B degree C degree B C loigana thakibo de. Holi bi Isur ki law nai kole dona meaning na thaka hoi jabo. They will not have vision. They will not have dreams. Apni ke madad nokura hoi jabo. Paisa to apne thaka para pisi phelai thakibo pare. You may give many money. Lots of money. Holi bi itu prado apne laga bacha laga life. Bachi bole na paribo. Itu karne itu kotha to takhan ke khelabo lage. Kui dibo lage. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians chapter number 3 verse number 16. Let the word of Christ dwell in you richly. Christangao. Jisu Christangao nang mong changma. Angdo sinangbo. Let the word of Christ dwell in you richly. Ma angdo. Keep the word of God. Jisu laga kothado rakhibide. Apun laga monde. Temptation ahibode. Trials ahibode. Problems ahibode. Etu tamde nicho laga takat pra na paribode. Etu karne Jisu kothado rakhibide. Enega kosi. Very important. Praise the Lord. Hallelujah. China de ama bacha doida. China de do ground churches kan bishi thake. Bible puri thakise. Bible puri kana enega thaka demde. Gospel laga enemy kan ahi jish. Itu berarti kan do takan ahi jabra darwaja de ahi kana phat kura bra Bible tarichun laga hati thaka do koti jashi na jane phelai dish. Nega phelai da bachate. China kan itu kan ahi kana itia tuichen bra puri thaka laga isor kotha kota se. Koti rakise. Ambukan ma ang buti hangna lo busi si wanda. I don't know. To me, ingo si buhayang boye, to me yak mabu amatay bisi yising. Tajin ke marise, enega guna chai ja bachade. Ayaw sabi, bacha tajin kotha, ama bacha tajin kotha guna. Ki kotha guna so, koti chai sina pisare jele, isor laga kotha do, tajin laga sabji laga taxi de paisa bache. Praise the Lord. Hallelujah. Isor kotha do na,
Ami kan kiman moram kori, ami kan laga mon pitori kiman rakhe. Eman takat asade. Hallelujah. Praise the Lord. Sunday school na halande. Especially today's church. Ami kan laga church kan bisi bakto Sunday school ke focus kuri bole bisi jururi ase. We have to invest lots of this thing in Sunday school. Tamana singdapu mandapu hayang boy tau hayam landa kawang ngau ting kakiye nyau bune mengkama. There will be a lot of cult. Tau jing ne churches Nagaland churches Naga churches taman invest meng laka hayam land Sunday school landa yong alai malak na yang namba. Sunday school na haja Sunday school ma ngok wande gospel enemy kawang ngau wi palan isor laga kotha dusman kan dakan ai kana Sunday school teacher bi sob khara korna thagis edo gospel enemy edo sapai khan bara teacher khan bi line kori kana ta khan gi koshe edo bible kholi kana apni khan yede thuk maribe achi bra edo bible nehi kabo enega thuk maribi koshe enega নহলে to ami gun shoot kori dibo mari dibo enega koshe so manobra bible ke thuk marise pu olibi ekjon last te bacha ekta aise so para thuk mara edu kan tai bara lik kori loise khai loise and then she said ami du edu ke thuk maribole na paribo because my mommy taught me not to disrespect this word. Praise the Lord. And you are hato achau lai de ye se lak jing na se at ye nyau ja ye se lak jing na se nyau ba ja hada da taw I phau man phau ja se wan da gospel enemy la na I tui bu jang dawa newspaper jam I yang ge. That's why yop nok ma hayanga hado nok sama kawang hayam lan anyu apalan tamana kawang ngau nyau tamlaka taman tui sawonang hataw yen yam una meng ka mano revival international preacher bi matigana revival lobina great miracles wonders can be ligana kuribena unless you keep the word of God in your heart isor laga kotha tik para rakhana gole duna ami kan kiman kurilebe we will not change manu laga kotha para change no hobo de isor laga kotha para change hobo de jisor laga kotha rakhega nahi ami kan agidi chabole asade. Praise the Lord. Hallelujah. Manu laga kotha bara ami kan change nobo. Jisu laga kotha rakhile ami kan laga life te agiri jabo. Henson Deuteronomy chapter number 11 verse number 18. I really love this word. 18, 19, 20, 21. Ami itu puri boleh mon ase. Konyak mongok bulan naman no tawgi lagi. Henson chapter number 11, 18. Mawang yang ah. Fix this word of mine in your heart and minds. Tie them as symbol of your hands and bind them on your forehead. Israel katalande kawang ibua numan hatau angau kawang ngawa numan mungchang ma nyan angdok sayang angdok numan hatau sang menyan yang angdok. Verse number 19. Teach them to your children. Nang hayim landa hataw nyaw daw. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Naman noksha mga wanda hataw nyawatam daw. Lamakyam wanda hataw nyawatam daw. Hallelujah. Mobile. Ekla sikili no bude. Kunba ama babakan amikhan do pachakan ke itu saitan laga pacha se. Ini ka koi do. Tu kasih aja. Apin laga ama ni sena se. Apin laga baba ni sena se. Ini ka koi mo. We are sowing a bad seed. Ali amay tay bu jese chayo hatawa. Ameng baja. That's why family de baba ama khan moram bara pachakan ke time dibi de. Praise the Lord. Hallelujah. Pacha kan ge phone kuri kan aya amai amo kinega se John Peter kinega se enega Bible de likhi kana se de hatom nya nang buyo kawang ngau ta piyo. Hallelujah. Praise the Lord. Faltu laga kotha do etu kini dibi etu kuri dibi laga do lamba kotha koribo holibi jisu kotha rakhibi de jisu kotha manibi de kwa laga do komdi koi de ami khan
Verse number 20. Write them on the door frame of your house and on your gates. कुछ अपनी लगा दरवाजा दी लिखी के ना रखी भी अपनी लगा गेट दी लिखी के ना रखी भी जिसो लगा कोठा तो नपाहोरी बो निमिदे रखी भी दे कुछ दे Hallelujah. Praise the Lord. ईश्वर कोठा तो रखी भी कुछ. Verse number 21. So that your days and the days of your children may be many in the land that the Lord swore to give your forefather, as many as the days that the heavens are above the earth. Itu karne apni khan ki promise kuri kana rakhi dia laga. Isor bra promise kura laga chakabi apni khan bra inherit kuri bole pawali paribo. Apni laga generation phal kuri kana loi jabo. Noman huyim hayim lan ma hatau ka wang ngau lakacha. Hallelujah. Praise the Lord. Ka wang ngau nyau dok yo anyu apalan hayim lan da. Ka wang ngau ye nyau pune men kamano. You may go to church 3 times a day. Yop nok ta ni cha ma lam mo tai do. But if you don't keep the word of God, nothing is going to happen. Ka wang ngau nya na ang do. As a leader, church ti kam gura manu khan ami khan be. Don't depend on other. Manu para puri kana hona hi tu hi asin hoy de. As a leader, as a full-time workers, as a church workers, ekta church ti kam gura manu. Iso laga kotha do rakhi bi de. Hallelujah. Praise the Lord. Eli, priest thakise Israel laga time de. He was a well-known priest. Sob manu pra Eli phal ase, thik ase. Bi sin nam mahima kuri se de. Holy bi tai laga bacha khan do na. Temple di noha laga kam kuri se do. Thikha bole sikha bole para nai do. Tai laga family ki teach kuru bole para nai do. Aji ami ko bole mon hoa do. Apni bi apni laga khode ekta Eli nishina tagile do. Nothing is going to happen. Tau ching ne hayam lande education pa bo yong wong bong. Iman de yo pacham bo yong wong bong hayang bo yo ka wang ngao. Iman chude ma anglak ching ne. Iman mong chang ma sa anglak ching na hado nya do. Point number 3. To establish family faith. Nok sama ating lak pu ma yala yu bu wong bong. Hayam lane. Anyu ating lak pu ki tawa ating lak hunang gi. Apa ating lak pu ki tawa ating lak hunang gi. Ilak New Yong jane, Payong jane meng lak wong bong. Praise the Lord. Hallelujah. You have to teach to your children how to put faith in God, how to build up the faith in God. Jiso logo di kinega viswas de masbut higana thakibo. Hawa tufan maratem de. Wangyang wangye ameng laiwan de. Situation takhaitin ameng paiwan de. Kawang cha ating lak yang hangka mong chong yong lok wong bong. Hatawa noksa ma hayam lande anyu apalana nyaw lok wong bong. Praise the Lord. Hallelujah. Hataw yin yaw bune meng kamano. Revival. Agiribi mo ikushana. Kiman kurilebe yati do emotionally. Satikan jam kurigana dikhabara. Satikan gana kurigana dikhabara yati do bishi khushi hobode. But when you turn back to your home, nok the ye one there, your puyanang, nok the ye one there, ating lak puahang isi yesing, hadaw jane meng burimeng kama, hadaw kibu nok sa jane meng burimeng kama, loss se, no benefit. Hebrews chapter number 11 verse number 6. And without faith, it is impossible. And without faith, it is impossible to please God. Ating lakpu yenang bunemeng kama kawang phaya chingmai mayungo oklak kaja. Faith is a bridge to heaven. Itu viswas tu na heaven di cabule laga pool asate. Heaven di cabule laga bridge asate. Itu amikan phal brachani lobi. We have to know this very well. Itu phal brachani walaga. Viswas majbut. Because anyone who comes to him must believe that he exists. And then he reward to those who earnestly seek him. Hebrews chapter number 11 verse number 6 ma. Hadaw niya nang wanang. Kawang da ating lakpu nyaw lak wong bong nok sama. Alaw nyaw lay ma. Katong nyu wang lam nyaw lay ma. Kawang da ating lak wong bong.
situation hang hi pai lak hado taman yesing. What kind of situation will come in our generation? We don't know. There are many gospels enemy. Kawang ngau pai la yong bu, kawang ngau de la yong bulan mang onang. Taulan yoma. Dining ngai ni bu chin lan. Dining ngai ni bu hayam lan de. Anyu apalan tamana. Kawang ating lak pu yen ya bu ne meng kama. Hatau kia. Ya la yu ngo ya yo si ye bu ne meng kama no. We don't know. We cannot guarantee their life. Takkan laga life we can guarantee kurbo na pare de. That's why kawang saha ta ating lakya. Family de problem kile hoy. Ajikali divorce laga problems bisi hoy ase. Family de phanga phangi hoga na. Phal family khan bi phanga phangi. Even isor manu khan laga family bi phanga phangi ho bisi ase. Kunaba to mobile de message pa para phanga phangi ase. Divorce hoi ja ase. Kunaba to sukupra olop tera sa se kuna phanga phangi khan ase. Kunaba to bachate beratam de na lagai dise kuna phanga phangi khan bisi ase. Divorce laga problem to let this ase. Amiga laga jaga de. Why? Manu laga kotha honi ase. Now kata lanching alo noksa lanching hai nang chai nang. If we don't get prepared, amigan diary ho na gule na. It's the same problem amigan laga family de ai bote. You cannot even imagine. Aya. Hatola noksam I chai buati nok miu pai nang gyo si lak chuwan pai laga chayo. That's why we should know how to teach the faith in God to our children. Pachakan ge paisa pa homoy de ama baba kan kam de thaka manu hajira thaka kan hajira de kama manu kan bisya se. Baba do paisa do eman hi pai de. Itu pra fees eman de de. Ama do paisa do eman hi pai de. Itu pra family manage kuriya se de. Praise the Lord. Hallelujah. Sharing night. Pachakan ke itu kubulin na pare. Pachakan bra. Pachakan to ki mangi ase sab tias to itu karni thaki ase negi. Inega bhavana kura bra. Pachakan logo de family de itu bisi important ase. Ama do inega tuk ase de. Baba do inega tuk ase de. Itu bra moram bra. Jisu ke viswas koribe de. Praise the Lord. Hallelujah. Ami laga chotu bacha. Second wala bra grace bra koi thake. Baba paisa bai kana anile. Isur bra dia sana. Hallelujah. Praise the Lord. Itu isur bra dia sade. Pratana guru bode. Na. Tai tu ikubi na jane. But when she said, let us pray. Itu pratana guru bode baba. Wadam de. I don't know how it came to her mind. Tai laga dimak tu kinega ahe. Tu pra thanks kui kana pray kuri libi. Tai bi 3 years ase holibi tai nega hat chui kana. Puisa bode har rakhe na pray na kore. Praise the Lord. Hallelujah. Kunwa baba kan tu are khatam hoise dai nega hati hili kana akan bi thake to. Kunwa ama kan tu ekta hati hili kana revival din nohe kana puisa na thaka to nega hat likena. Bacha kan ke faith system tu sikawale bisi jaruri ase. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ka talan ating lakpu saha talay ngoyang ni noksa ating yelakpu na meng kamawang di yong lakasayo. Itu man sundur thaka text bench kan heaven di jabole kotha kora noy de. Phal thaka laga khor kan loi kena jabola kotha kora noy de. Maibu kari engine nok tesin na lingyang angbu hato wangtang angching de taulan onglak cheng ibu yi cha. Hayang po nang hay tau wangtang angjing da onglak cheng ibu cha. Praise the Lord. Tau kay katalan hayim lande ating lakpu manya yo senyaw laka teman tu isa yo. Praise the Lord. Judgment dindo amikan table de iki khai thaka bisna de iki homai thaka edu kan alak kuribo laga kotha ase de. Edu karne amikan edu bacha kan ki sikabole mukha laga kam ase. Faith kinega majbut bra thakibo lage. Praise the Lord. Hangge yala yuyanga hado ngolak se anyu apalan temana nyawlak. Revival yop nok ma akung yuwang ba yui nok sama revival yabu akung wanglak yonga sunang ja. You should go back, my dear friends, and tell your parents,
Let us begin the revival from our family. Anyo apalan, hayam landa. Revival la tinok sama tanga. From our family, let us begin the revival. Amikal lagar corporate start kuribode. Itu leher koi hindi de. Wave enega chale bisi sundur hobode. Praise the Lord. Hallelujah. Olibi manu cham kuri tikapra cham kuribo. Emotional di itu kan kuribo. Itu to lasting na taki. Bambu para chola khuri nisana nobide. Olibi pal khuri para chola laga revival lobide. Praise the Lord. Hallelujah. Itu takana ikule do you are simply wasting your time, your money, your energy. Point number 4. To pray over family problems. Family noksa jeng sangsi ngau yang hayam lande. Nang ba hado kibu kata aja. Nang nyua hado kibu nyuong aja. Hayam lan jengo ko nyai nyau yang noksa ma. Shot yang kamaroma yesi kama kitchen ma shot yang sa aji. Hado jing yo pa yo. Nyayong nyu jing yo pa yo. Na? Chayong nyu jing yo pa yo. Chayong pa jing yo pa yo. Nang ba jing yo pa yo. I jing fi man pa tau jing yo pa yo. Aci do fees tipure na pare. School laga, college laga. Itu nai. Itu kani pratana kuribo de. Praise the Lord. Baba makan. We have to teach our children. Otherwise they will not know. Itu amikan la bacakan ke sika boleh bisi jururi asa de. Education ekla di thaki kana. Mobile tangor ekla kini thaki kana. Apni iktai ki lage sob di thaki kana na. Salvation na paile. Pratana kuribole na janile. Ishwar ke na jani to loss ase ho. Loss ase. Later on you will regret. Ami bhi ki laga papa so. Ami bhi ki laga amma so. Ami bachcha ke samjha bole na para do. When the incident took place in your family, kipa na kipa ekta family tu hoi cha dem de. Just the mari kana ami bhi tu bhi kuribole na para. Nicho ki bhi khin lagibo laga time ahi bode. Before it's too late. Bisi tiri noha gige bacha kan ge amikan samjha bole amikan laga kam ase. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ek din Sunday school bacha kan church te naga chamma kuri kana thagi se to bura buri dikhai dan do bura tu ida do church bibi si lamba hoa bara ta jen to achi to moi din do Sunday bi ase to kane cholti chai kana church te chabo de enaga ko ঠিক আছে তাইজন চাইছে চাই গনা চার্চ পৌঁছিছে লাস্ট বেঞ্চ তে বইছে তাইজন বই গনা থাকা সময় দে সানডে স্কুল বাচ্চা খান দ লাইন কৰি গনা চাই থাকিছিলে এটো মাজতে দ সানডে স্কুল লাগা বাচ্চা খান মাজতে সুকুৰ ডাঙৰ বলা একটা থাকিছে কৰে কোনোবা সুকুটো গিৰি ইনকা খুললেবি গিৰিব নিচিনা থাকে তো না ডাঙৰ বলা একটা থাকিছে এটো বৰা তাইলা সাদিগে এটো সুকু ডাঙৰ বলা দ এটো মিনগা উলু নিচিনা চাই থাকা বৰা ইয়া itu baca laga bura ekta taijun kotha kore thake na bura khan to itu khan bisi identify koribo jani da enega mari gena itu bacha laga suku to bisi tangor ase na enega koisele itu bura bura tala sathe bra aya ena na kobina moi laga nati ase enega koise koi aya tala laga dimag bi bisi tangor thakibo dei na kotha to divert kori dia nisena ami khan time de it happens in our life pratana kuribole aro family laga problem share kori kana koribole bishi joruri ase Matthew chapter number 11 verse number 28 te koise come to me all you who are weary and burdened I will give you rest koise family laga problem noksa sangsi noksa mongmengbu tata lande yupi lande yengau okpu hado sangsi kombu ki yanga Nicha napcha ba kawang song the pai laka toman tu isong onang. Praise the Lord. Hallelujah. Papa age de, ama piche de. Enga kurina achi do morning dia have church te chabo de. Hallelujah. Amiga laga family problem do church te pray kurbo de. Praise the Lord. Time to time I used to take my children to the church. Mohi chuto wala pacha to mohi pukhi lobo. Aibi, koin pukhi lobo.
Itu baca te baca kan tu so excited. Gracie Abigail kan tu busy excited. Chala baba. Amma kita ni lobo. Paul piti met tu percaya tu bo. Tadi puhi bo. Pray guru bo de. They are so excited. Praise the Lord. Hallelujah. Amma baba kan. Ektin bi abla ka baca kan lui kana ai kana ya de church de. Pratna guru boleh pare asna nai. Very important. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ita to youth kan cup eba thagi bi. Tai amma baba kan mukhi no khule. Ta kan ki solete mari kana ani chane ge. একদিন মোটা মাইকি দুটা পাৰ্ক দি থাকিছে কৈছে এনেকা দেখা তো মোটা ব্ৰাটো আমি তো না পানী একটা লৈ কেনে আহিব দে কইনা চাই যাব যদি একটা মোটা তো ফট পলাই আহে কেনা কোন কিবি নকবি দে কইনা ফট পলাই যাইছে কয় তাৰ লগা মোটা বয়ফ্ৰেণ্ড খৰাই আহে কেনা এতিয়া আপুনি কি কৈছে কৈছিলে তাই পৰা কোৱা তো কোন কিবি নকবি কৈছে কোৱা এতিয়া কোৱা তো কবি কোৱা কৈছিলে নাই 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 তাই পৰা কৈছে কোন কিবি নকবি কৈছে Asal tu maiki beratu kuat tu thiki aja tu na. Au hi tu tak ngau si buai si. Itu hosa kobi ku si tak tahu i ngau bono. Au hi tu tak i si ngau aja. Kami ando nokobi la kota tu bisi kau nokobi tu kau. Kau kibi nokobi ku si. Oh lebih apa ni ke kuasa deh. Apa ni bi kun kibi nokobi deh kau. Au hi tu tak nang tai ngau baca you. Ekta wala bi aru aste jaga. Nang tu ngau bojau itu tak ngau sih. Aste si guna sab ke pongji jauh. No kobi ko la do felai di tu kami kan tu na. Praise the Lord kobi ko la do. Ay no koi lebih apa Yesus ay le koi lebih ko no ay. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why the Bible says, shout to the Lord all ye lands. Apa ni kan? Church di aha to funeral service di buhan isina na buhibi khushi para buhibi hallelujah kono ba to aha sasati he buharo mo shur kamuri lebe na dukan to ni hile ko kore chale to aru hero hobo lebe church to relax yourself waiting for the blessing moiman tanyang ang olak tuman tu songona hallelujah Church di ahe kena to khushi tak tulai kena jabi nana. Itu kita mari di bawah isna ni kapoe thakile to naho to. Noksa sangsia katalan dengau ya po yoy. Aya ni noksa dogi ngonanga. Ai hadwa sangsi yango hadlan malhelak lakaja. Hayang po yoy jisu tang dapayanga. Oh kawang. Nang ranyu to me, nang raba to me, sanga sausi bumong sang mong mengbuah. Nang song de ya pai pai yo, oh siyo pune mengkama, kawang ajan lah kaja. Praise the Lord. And that's why come to me. Tonyai balan atang da pai kay. Na? Tuk pa manukan ami osore IB. 1 Peter chapter number 5 verse number 9. Awang pa Peter, apong nga aleng natma. Catch all your anxiety on him. Because he cares for you. Naman han kiyi. Jutay mong sangbu. Tinok noksa. Sangsi say. Yayang atang da pay kay. Praise the Lord. Ektin train de. Jai dagisi. Jadam de papa ekta to. Tayo do cold drinks kan pukhi ka na. Inaka hey dagisi. Train do iman tango. बाबा तो तू ही ना रखी बाबा हाँ क्या हो गया यार क्यों से ना कुछ ले हाँ मैं भी दिमापुर जा रहा है कहना थुक पुकी रही तो क्या हुआ आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स है सीट में रखो ना नहीं किले ना रखी वो कुछ ले अरे गाड़ी की भी बहुत भोजन हो जाएगा ना गाड़ी की भी बिसी भोजन हो जाबो भारी हो जाबो ना ताही ट्रेन दी पुकी के ना दिमापुर तक चाहिए को We cannot carry our burdens. Taman sangsi mong mengano nang hay ninok yeki oglak kajayo. Dawai kawang dang dia apa yang kawang hadawati man noksa jayo. Ami laga komjuri, ami laga noksa, ami kan laga family laga problems komjuri itu asade. Isor asade khuli kana dikhabiyo. Praise the Lord. Kunba to manu laga asade khuli kana dikhai to. Itu mu laga problem se. Enega kole
Manu Prado, Apple Laga family, Lagahi Majak Orabode. Itu Karnina, go to Jesus. He said, come to me. I be. Whoever you may be. Kala Manubi Hobi, Puka Manubi Hobi. What colors you are doesn't really matter. Matter nai, I be Kuse. You'd come. I be Kuse. Time day, Amikan Laga burdens. Nichu Brai, itu Papa Ektabra Pukani Sinana. Train de Kinaga Idubra Pari Hobo na. That you do Pukina Dimorja is to. Ami can be faltu laga burdens can Pukigana. Enega Tagesade. Is sort of de bop. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Uncountable problems we have in our family. Number one, spiritual yaha sangsi. May mong sang mong mengbu. Hayam lan jing na se mong sang mong mengbu. Katok nok jing yenang bu jing na se mong sang mong mengbu. Katok nyu sao yi de tai bu jing na se yu ya hatau ki heng olak se. Ngolak ma se hatau ki tai yang a mong sang mong mengbu. There are many which we cannot even count. Nicho prabi gindi guru laga kuribule na para laga family de problems pisi thakide. Ami khan ekla prapuki bole na pare bode. Praise the Lord. Hallelujah. Baba khan mota ase kule na. Apani laga family laga problems to loigana church se aigana pratna kurbo lagade. Praise the Lord. Ama khan apani bi amaita ase kule do. Apani bi family laga problems loigana aigana pray kurbo lagade. Praise the Lord. Hallelujah. We have to pray for our children. School di jahadam de pachakan laga matha ge hat rakhigana. Itu pratna kori dia do na. Baba ama laga blessing do apun laga hat dia sade. Itu karne school di jahadam bi pratna kona pothabe. School de ekla no hoy. Ghumai ja pachate hilebi. Tai kan laga opor de hat othai kana pratna korbe. Nang hayim lan jing na yop tau. Anyu apani sayang a jude jana mong jang janang meng yang a yop pun meng kama. Noksa sangsi ka wang dang de ya pai pun meng kama. There will be a redemption. Teman hado revival thima yan ngo ya akim tungoye na. Be saved. In the end, how do we save? Teman hangkaya ng olaksi. Akim tungoy sa teman hangkaya ng olaksi. Awang na noksa yan yibu daw kamay. Awang na nangha anyu apani nang mawuyanga. Hado yan yibu daw kamay ibo jayo. Church dito finishing di boleh nimidi ahli pala sade. Amikan family do busy important na sa. Last, seek the will of God. Kawang hanggamong hataw yamlak yung wong pong namang nambo. Even today I spoke about this thing. Tinok nok sa jing ne, kawang jing plan and purpose. Kawang hanggamong nangki. Kawang nang mong iyo. Ito busy important na sa de. Isor apni laga khushi de, apni laga ichha nisina kuri dibi de na. Ephesians chapter number 5 verse number 7. Ephesians 5:7 Bible ngo bulan yak nang man ioklak. Ami Bible English de pura se. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Namanano tanga si dang bu. Paklan hobi de. Plan alak-lak na punay bide. Apin laga family karne. Hulibi isor laga ichha kiya se. Ito chani bide. Kuisi de. Praise the Lord. Family de. Apni laga tangor chokra karne isor laga plan kiya se. Family de. Apni laga last chokra karne ki plan ase. Ito chani bole bisi jururi ase. Ami kan to jobojosti kuri to. Ito to engineering hobo. Ito to taktar hobo. Mukhan jisu pran nakuha agi de. Mukhan to sab engineering taktakan ponabo. Last day engineering taktar nohe kana last day. Kuha lo laga sunflower. Aji kala to naam biman pan sunflower, moonflower ki flower khai kana kodam. Raja Rani ki talab balap khan sab khai.
Nambi man bhav rakhi kana. Why? Because we did not seek the will of God. Family de amikhan brand nisika laga gudi do itu thuri se to. Psalms number 40 verse number 8. I desire to do your will. Oh my God, your law is within my heart. Psalms prakushe. Oh Isor, kawang nangahang kamong hataw tawaling hunangki. Praise the Lord. We are nobody ya. Amikhan ki ase, amikhan kun ase, nobody. Aji ase kali thakibuna nai Isor laga hati ase amikhan la life to. If you have something, praise the God for that. Hallelujah. Praise the Lord. Apni ke blessing ase kwa kando. Someone iki logode. Praise the Lord. Kobode 1, 2, 3. Praise God for your life. Praise God for your vehicle. Praise God for your property. Praise God for your family. Hallelujah. Isor ke amikhan praise kurole monase. And that's why the psalm says, I desire to do your will. Apne laga ichha ki ase to ami kuribole mon ase de enega kosade. Aru tati khushi ase de enega kosade. Jisu laga ichha to ki ase to jani bole bisi jarur ase. Bacha khan aru amma khan kane Bible puri gena ami laga message yadi end koribo. End nokora gide. End kora dem de ami pratna kuribole mon ase. Family baba amma khan ami khan bi. Aji do nichu laga family bachai dibide. Itia apani khun mangsu de do bemar no hoigena thakibo holibi family bemar ase enega koise de tenga guti sob family de phak korise de enega koise kalira de amigena itu ki laga tenga guti phak korise na jane itu tenga guti to apani laga family de na hebone me de Ishwar ki pray kori lobe de. Children, obey your parents. Bacha khan, youth khan, baba ama laga kotha manibi de. Itu to thik ase. Ephesians 6:1. Ephesians 6:2. Honor your father and your mother. Apne laga papa ke honor kuribi. Apne laga ama ke honor kuribi. Aji kali do youth khan do yati laga youth khan do enega nai holibi kunaba youth khan do niji laga baba ama khan ke bi honor no koriyo. Baba khan bra marem kalibi kabita. Acha. Oi godu ki biya so ho. Kabita. Enega. Itu honi le to phone bi phangi jabo to. Ami kan sapai kan Delhi de poila do phone dol enega na thaki to landline ni thaka dem de. Maiki to bacha khan laga fees bi dibole ase. Aro chawal kini bole bi ase etu ho kane tai to bishi gusa. Aro mota do Delhi de especially Wajirabad te thaki Delhi de ami khan la duty do enega thaka dem de maiki do phone kuri na paisa mangi bole phone kora. Aro mota do ek sal 2 sal maiki ki kotha bi kitte abi nokora bra tai to kotha kuribole mon ha. Phone manu laga khore jai kana hello koisale hello baby kinega ase koisale kinega ase sinega ase to charibi paisa tuldi pothabi na enega kuri kana kora to koti pothawol na pare maiki khan poila laga ajikali to phone to thore helibe ola busti ta maiki khan to phone dibi enega thore da enega thore kana kinega ase sinega ase to charibi paisa tuldi pothabi pum marise mota to mon duk purana. Ami kobole mon hoa do we don't honor each other. Ami khan laga baba khan ke kinega honor koribo laga baba phat khaisna nai duty para tuk para ahadem aya baba kapra lai dibo de pani khawana nai. Praise the Lord. Itu koalap to morning tv uthabi no uthate nak pachabi India laga train Rajasthani laga train hala ko Baba amakan mata dem de bishi nak pachai thakibo enega hole na nobo honor koribe baba bra madile oi ama baba madile oi ama ki kam ase is there anything that I can do for you? Hallelujah. Praise the Lord. Ita do hallelujah praise the Lord koise dia khora na ki nega hobola ase ami na jane kunba do mota khan ekla noy kunba chokri khan do taxi ki mara bi dekise te kukkar ki mara to na achilaga phatto mo ke rakha nai ving kora to itu to thik nai
ৰেসপেক্ট কৰিবলৈ আমাকে কি নাগাবে আপুনি লগা আমা তো কালা বি ঠিক থাকিব পাৰে পোকা বি থাকিব পাৰে দাঁত লম্বা বি থাকিব পাৰে চকু ডাঙৰ বি থাকিব পাৰে I happened to meet with a sister, one sister. তাই লগা দিদি লগতে তাই লগা দিদি তো ইমান সুন্দৰ নাই তাই তো অলপ সুন্দৰ আছে এইটো কাৰণে মই একদিন একটা জায়গাতে অলপ ডিস্ট্ৰিক্ট একটা আছে আহিছিলে ঘৰতে আহি কেনে কৈছে তাই লাভ দিদি তো তাই লগতে তাই আছে তাই লগা দিদি আছে ক'বলৈ তো নাই দে বুলিবি মই আহি কেনে এইটো কোন আছে না কৈছে মই লগা ঘৰতে কাম কৰিবলৈ ৰাখা আছে নিজৰ লগা বাবা আমাক কিবি ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিবলৈ মন নাই শাদি খান আপুনি তো জমতে থাকবে কব আচ্ছা আমা তো হাৰ্টেক কৰি না থাকি থৈ আয়া মুই পৰা জনম কৰি দিলা বাচ্চা পৰা ইমান ৰেচপেক্ট কৰিব মন দি বিখাই দে ৰেসপেক্ট কৰিবলৈ শিকিবি প্ৰেজ দ্য লৰ্ড বাবা আমা খান বি এইটো কথা শুনি কেনা আজি পাছে পৰা কোৱাটো কথাটো শুনিছে না কোনা এনেকা বি নাদাপাবে কোনোবা এইটো আছে তো খৰাই কেনা না কান দি টানিব দুসৰা দেবে না টানিব আজি কোৱাটো শুনিছে বোলা না টাং টাং হলে তো শুনিছে তো পাং দি দিব দে So, we should know how to honor our parents. Praise the Lord. Uthigana, good morning, Papa. Good morning, Mommy. Hallelujah. Itu call up to. Acha. Zim di jabole manu nisinai jai to. Morning di Papa amma thagile. Anyo. Good morning. Abba, good morning. Enega all up to rukhi dibi na. Enega lap to. What di jabole ase na jane. Don't do that. Honor your parents. Then you will have a benefit spiritually, physically. Revival law to na. Revival loise te kuna joy to ita thuri kana khora bole noy de. Buchise na youth kan. Hallelujah. Ami to revival loise kuna na khora bo. Apni laga baba ama khan bra moi laga bacha to change hoise na nai. Praise the Lord. Idui sabo revival loise kana ami to revival loi kana ahaise ko kana box di thali kana rakhibole noy. How you have been changed. Kuri phatai dibo de. Taxi safa kuri dibo de. Time dan to amma baba khan laga kapra bhi tholai dibe na. Praise the Lord. Father's Day, Mother's Day pungchile do. Acha. Hatai baba na kura nisina na. Amma karne mate kori kura saise. Tu kan malik logo dibe ekdam kuri da amma asa to na. Itu ka aya. Parents, Mother's Day, Father's Day खत्म हो बचे तो Mother's Day भी नहीं, Father's Day भी नहीं खत्म हो जाए दे. इतो बरा अपन लगा Mother's Day दो होदाई दिन celebrate कर भी. Praise the Lord, Hallelujah. Especially अम्मा खान तो बेसी दिमाग बैठ थकी तो बेसी चौका दे तो बेकुरबाई नेगा घुरा देम दे. किते बात तो अम्मा अपन लगा फाट पना तो बेसी फालस दे. Praise the Lord, Hallelujah. Itu kule to arui ama to na pani khabo enega ahi jai dekhan to ki koa pani khabo na nai na chutney bhi ponai bhi koa aru amlet to ahi jai takhan ki appreciate kurile to automatically hoy jai to hallelujah appreciate no kurile to namak pe man ko sabhi man ko lo to choldi bhi na chabo takhan to aste na Mati lebih oi be no ko bade. Oi be no ko bado. Lamba bro. Itu kote ase kule tati sabite. Itu karena we should know how to honor our parents. Hallelujah. Praise the Lord. Itu to papa mama kalaga bari ase. Ephesians 6:3 that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Baba ama khan ke apni pra honor kura do na. Honor kura, respect kuri na, izzat kuri na rakhile do dunia bhi apni to lamba jivan thakibo koyo. Hallelujah. Praise the Lord. Kiman bhi khushi ase na? Kiman bhi khushi ase. School puri bole chai jayega na Dimapur Kohima de Shillong de jayega na. Ek bar do ek din de do ama ki phone ko na. Ama ki naga ase ho na. Miss no kari lebi apne laga chatne do alu laga chatne do miss kore ase ho na. Suka mas laga chatne do miss kore ase ho. Lotha karmi noi suka mas ko thakibo na. Enega laga. Ama baba khan ke enega kori sikole do dunia de thaka dam de
long life থাকিব দে কৈছে praise the Lord Ephesians 6:40 কৈছে Father do not separate your children instead bring them up in training and instruction of the Lord কৈছে Baba Khan in other translation says do not provoke bacha khan ke gussa na dilabi na bacha khan ke hisab nukuri na thakibe কোনোবা বাবা খান আমা খান তো এনেকা আছে তো না পিক দিব দে এটু অ্যাকশন বি এনেকা কর না পিক দিব দে কোয়া তো মারি দিয়া পছতে কই তো এনেকা মারি দিয়া পছতে পিক দিব দে কইলে তো পয়লা মারা वाला তো ফেক নয় না সেক আছে আগে দেবি কইছে মই গুসা হওয়া দেন দি খুশি না পা দেন না আপনি তো না আমা নিছনা আছে দে কব কিতেবা খুশি পাইলে তো আম্মা তো এনে নাম দিয়ে আছে আমি লাগাই আছে না বাচ্চা খান কে গুসা কি নির্দেশ আছে রাইট টাইম দি প্রোভাইড কৰি দিবি সেই সময় দি দিবি কি নির্দেশ আছে এটো দিব লাগে তাকে কি গুসা কৰিবলৈ না দিবি টেম্পটেশন দি গিৰিবলৈ না দিবি প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া এটো বেছি ইম্পর্টেন্ট আছে যত খান বি চাইগে না এতিয়া স্পিকার ব্রা কদ হানিছনা লব তো নিছ বলা না চাহাকান দ এনেগা কই গনা রিভেঞ্জ না লবে এটো কানে কোৱা নহয় বাবা আমা খান গিবে ঈশ্বর কি লইছে গলে দ গানা দ টিউন ভাল ওলাই দে প্রেজ দ্য লর্ড ঈশ্বর জানা লাগা ফ্যামিলি একটা হইলে দ আমা বি কতি জালেবি কিচেন দিবি না সবজি কাটি থাকিলে বি আসই বেকে ওয়াং টাং দে এনেগা হাই কাটিব আওয়াজ বি এমান নহনিব হইলে বি চিসো না লইলে দ সবজি কাটিলে বি টক 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 সব পুরা হনি বলে দিবলে মন তো মই তো কাম করে আছে দে কোয়া লাগা আছে কালি বসে বি কিচেন দে এটু হনিলে তো আচ্ছা আমা তো কাম করে আছে এনেগা হইলে বি খুশি পা দেম দে দ আসই বেকে ওয়াং টাং দে কাটা দেম দে শান্তি আছে जिसो लगा लोआ लगा फैमिली दे दो मनु की मदद करा देम देबी फैमिली दे अलोय आहा देम दे होइले बी people will look different आया ताका लगा खोड़ पानी खा दो ताकान ना ताकान लगा खोड़े पानी खा दो अलग न होय मीठा आसे दो praise the lord hallelujah आगे दी पिका दिसे मुदु मीठा चासनी कर खाई दिसे तो ना that's why I said parents your responsibility itu laga revival de ami khan itu chanibi de itu chanibi biya cheez na khabi achi apani bra 5 taka digana talab raja khai ase na kali cancer laga scanning do bishi lamba chai de itu time de apani mathai bikhai jabo moi bi kile khaise ho itu talab raja moi bi itu kile kurise ho enega laga aibo de youth can be careful বিয়া রাস্তাতে না যাবে না খাবি কোয়া লাগা চিজ না খাবি আমা বাবা খান ঈশ্বর লাগা কথা শিকাই দিব তো আমি খান লাগা ডিউটি আছে আজি আমি খান নিচু লাগা ফ্যামিলি বনাই লবলে মন আছে ফিজিক্যালি স্পিরিচুয়ালি বেমার হই কেনা টাকা খান গিবি প্রে কৰি দিবলে মন আছে এটু কারণে আমি রিকোয়েস্ট করল মন আছে আমি খান একে লগতে খাড়া হই যাব লেট আস অল স্ট্যান্ড টুগেদার আমি খান একে লগতে খাড়া হই যায় আছে আৰু একবার আমি খান সব মানুহ সুকো বন কৰিব সুকো বন কৰি কেনা নিচু লাগা ফ্যামিলি নিচু লাগা লাইফ একবার আমি খান রিয়েলাইজ করিব আৰু এটো রিভাইভাল দে আমি খান চেঞ্জ একটা আনিব নিমিদে আৰু এটো একলা নহয় আমি খান আপনি বেমার হই গনা আহি গনা কোনবা থাকিলে দো আপনি বি এনেকা নিচু লাগা জাগা দে এনেকা ঈশ্বর ব্রা এনেকা বেমার হই গনা আছে ঈশ্বর আমি বি এটো বেমারটো আপনি ওসদে রাখি দিবলে মন আছে মরম ব্রা यदि आत्मा दे खुन मांगसु दे बेमार हई गना कोनबा ना থাকিছে গলে দো এনেকা ফ্যামিলি তুক পাই গনা থাকিলে তো মরম ব্রা আপনি কান আগে দে আহি যাবি প্লিজ আপনি লাগা ফ্যামিলি কানি প্রে কই দিবলে মন আছে কোনবা মানু বেমার হই গনা আছে গলে দিও আপনি বি আহি যাবি দে আই রিকোয়েস্ট অল দ্য মিউজিক টিম টু প্লিজ কাম আপ নহলেবা আপনি লাগা বাবা কানি আমা কানি প্রার্থনা করিবলে মন আছে ইউথ খান এনেকা আছে নেকি আপনি বি আহি যাবি বেমার হই গনা থাকা এটু খান নহলেবা মোটা মাইকি একি লগতে আহি গনা আছে নেকি আপনি দুজন একি লগতে আহিবে নিচু লাগা ফ্যামিলি দে শয়তান ব্রা পান্তিগনা রাখা লাগাই তো রসু খুলি দিবলে মন আছে আমি কাউন্সিলর খান কে রিকোয়েস্ট করা আছে ফাল ভরা অ্যারেঞ্জ করি গনা তাকে কিন্তু বহাই দিবি
এনেকা বহাই দিগানা আরাম রা কৰিবলৈ মন আছে বাবা আমা খান বি আহিবি দে বেছি দেৰি নোহোৱা আগে দে নিজৰ লগা বাচ্চা লাইফ যাই যাব দে নিজৰ লগা ফ্যামিলি দি প্ৰবলেম হৈ যাব দে বেছি ৰিগ্ৰেট হ'ব দে টাইম যাই যাব দে এইটো দিগদাৰি হ'ব দে come to cross come near to God নিজৰ লগা ফ্যামিলি বনাই লবি আমি বি যিশু কি পিছাৰা লগা ফ্যামিলি একটা আমি বি যিশু কি জানা লগা ফ্যামিলি একটা হ'বলৈ মন আছে আমি বি একটা পাপা যিশু কথা শিকাই দিয়া লগা বাবা একটা কৰিবলৈ মন আছে praise the Lord hallelujah please volunteers all the counselors please help them out এনেকা একবাৰ মদত কৰি দিবি বেমাৰ হৈ গনা থাকা খান বি কোনা বেমাৰ হৈ গনা থাকা বি you can come up help them out please hallelujah everybody hallelujah 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 everybody hallelujah 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 thank you Jesus thank you Jesus somebody who had a test today thank you Jesus thank you Jesus oh thank you Jesus 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 Jesus Oh
当时希望当行前门，在每晚风，的晚梦的new way，那么走远方。哦，那呀眼满梦的门，等我那呀你，梦面不灵的灯光，洒到远方。都永不再样。哦，本当的明夜打开，等我呀人。 আমি গানি কি লগে খাড়া হয়ে যাব উইগরা থাকা গানি খাড়া হয়ে যাবে স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড অন ইওর ফিট স্ট্যান্ড আপ লিফট ইওর হ্যান্ডস আপ আমি লাগা হাত উঠাবে হাত উঠাবে হাত উঠাবে Praise the Lord. Praise the Lord. Family, yoy nuksa lingay yilak sina. Yahama takangoku, may matakangoku. Hadaw tak may tamba se kawang diyom lak sina. Dia hadawan yoy chingba. Anyo apalan, yulan payangunang. Nang takbu kanda. Amo kan yoy ching matang nang hadaw kanda nang ajoto. Touch. Hayangan nang ching family problem. Hangeng orang kawang sok daya nga. Oh, kawang sayo. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain.
man mulan yakonga. Wang di yakonga man mulan. Let us all lift our hand up. Yang a chiso tau talen dai payo seteman mulan hato loka. Chiso. Yesan yale wong dang kawang nang de ilak menyong bu panang dia hadapan yoi jing menang katalan yoi noksa ling ayilak singna yoi yan pumatak haitin mo palan nang song dapayanga oh jiso tau yopu jai pa sao yan katalan hado mong datakka magpi ngaya au yan katalan yop yang ge Uba nang iman da jana tambu jingna iman tak maya tambu jingna wang nang kawang nang dayilak menyong upana hadam tak maya tambu ya hawa tak mabu mai ba tak mabu hadam tak Hallelujah, praise the Lord. Yes, Jesus. Yes, yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus. There is healing in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, believe. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nangalan ada video ngomong yakin matay na tatap juday mong jangakyang matay na tatap huwag nang mamamay ng mga sokatamba praise the Lord at sa uyaho nang tuwi nga tapusin na sanang tamayong bupaboy nang awang nang mamamay ng sona tapusin na sanang tamayong bupaboy pa oh bati ahadaban yu chingma ating ba juday mong jangpai ayan na sing katalan yop yang ki iman tak maya tampusin na nang tamayong bupanang iman noksha lingayilak chingna se nang iman at tampusin na sa nang tamayong bupanang sa hadaba ubas tayo mo yang atuman yan na tayo po yoy nganyi upa devotional service mana iya nang tamayong nga babihibag man ngay nang iman pa'y tuman pa'y na tampaw oh sa takay din maya tampusin na Muye ma sa katampuching na. Dahil may sa tampuching na sa manyong payanga. Jiso man bayam ng upanang mga iya. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus, Jesus, thou your Buddha. Open on the minute
Yut lan môi lan ngay na ba kon ta tu so me yum nok ngoi lak chine chine tam na 9 a.m. teman worship akung wang lak ayang Jim book ye first bell ba 10 mai kong lak ayang bui tau so temu teman worship ada season ya ayat an lak to ke me before 9 yum nok ngoi lak chine se chine tam na gi